Yes, ntugenda munonga kandi ni part 2 embozi yitu na Mr. Paul B Bright kandi CEO wa Massive watebeza watu isa kugira ngo kuwabiro koteka mu pound hariya onyigahe cyo kunywa cishe cyo kunywa orachakwa ekabegeta experience kakakija kajya kashupa kakakija kandi kakandi no wakandi wa Coca-Cola yeah naruwa Pepsi so atoko ko onyiga then nkata kubimanya by then na ngalo kabitaka chimwe so koyo kuteka mpaundi oyimata cyo kunywa keri pound keko na change akaro change yawe kweza kuko bwiro ngata kuba change ne mutsa cha ukabura ka 20p 30p no 10p ngebi haza takuchenga so at nyowe na ban kagwerwa kwabo kwangata kabire baka naza yebuza cyachikura nyigaha umutwe nkambane nyepesi hazara mama twasta mu kantine nyigaha kabura kwija achinwa niza kubanda baragateka munyi mata Yareba ko kunywa kije so life ejo watana ko murimo wakora na munywano wa Uria akasete kija akasete kakandi kija konkati cyawe kirisi cyawe kiriho none yamajga ingana kandi gashana gona so bakabije abantu droppinga mu ryango mu rugabo none yanje pe urambara bakakuya uri kuroneje yawe amabuza atenje kikayambura ngo genda 202 ekenda ba 202 munjuro wada wakuna mazeni niji kakaro hakati akarakati wa matuna makinga sama juni buba ko yombekirana ingana government abo companies nzombeka then ziwenginga abantu nashaba tubagura nashikanso igura etite kama abantu baje hatukuriya yo kansoni yasakombeka abatabatine sente bateko majuba bera batakushashura ikitajyaho mu Uganda kandi atikabire kubera kasente ko kuryaho bigaruke barisa no kuba benefits benefits zabe bahereza so atkora wiki wamani hati bakashira wiki yenyuma tubakakushashira iwakora so bakabakushashura nyuma ejo by the way jo neshashura yamani no ine wiki mwenyuma mwana ukoze wiki sibira bakashira mwenyuma so atinuka wiki je wao banyohera bakoza payslip a weekend because for the next week urakata so kora ijuka buriya kanyi ncire bakasente kacheka pound ka 15 wao nzo wabosigize mu kabara sigizeho kuri obayoshoma tika taje kushoma kire week sibi tinyine simu ijuka nkishikanga kuna kasema kuna benyine nakaziga nkahi akagara kanje nakagabira mugana wa Ronald nanyandika kuvuga se isimu bana kigiro bana avuga bakajangwe cyo tekuzayoshi bakujanga no maybe I got no funo ka sister kahereza yo kaze kwe so niko nachikwasaganize so ati wiko kubanza bapeze Paul 10 kaka yakasete ishikabura kanje 10 ndio nye pakati ndio mugiga hati weekend mwa yakachitandika kachitandika owire kandi shika bakamperize ngoyi bakampeza butsi ziri butsi kwa nzita house butsi then baperize byo kuvara then baperize so babishara takafuro mushara bakorera baje nachi so babishara hari so nafuna chikumezi cash nemishoro gizireta rejero utaha reseta kwazi berize nayebuza Paul 10 kagezi nazo bazabazamo nashangaza kazi nkemitwaro nka 5 na 8 ya Uganda weekend izika kangore mtwaro kaga ngikorera neza igeze ebiri wisha no temba manyo mtwaro kaga zikazi gesente kaguye mu rumumuru kunko waza harira beni ukora akizinde nkampona pound obwiro izo ati pound izo pound mushanjuki week ukana utakozere na mitwaro ati teka zikaza zipamu mushanjuki ubwo ukozere nke mitwaro kesha ya kebir neteka wakanje yegire kenda kwankisha ati shikwana no kutama yo kutwara hari abakwase mitwaro yo nkatano plus pound kag plus no turu twabe tukire bashireba najiranta natanishira life so zikanyi motivating natanka kora na mno so every week nkora kandi ibintu kevire itakubasa kucende kankora
shayi 2 mpaka shayi 14 ibiri 14 every day na no bamukaka Sunday n'ibanga off so kuna rujya nyote n'ikindi kinarebe ngaruka na marekero kimwe icya Sunday Monday kunaje kushomo mu maja ngomozo jero so ebintu byawe bikekora step by step so ukakora emyeze na non stop utakemeriti kandi kuzana ishomero so kankora nyisha kandi ugashomero sha kandi ugakora sheki n'ibiri bya maisha himureke ndugondeka nzayishomero koso kajimara ngajimara koso iyo kubazenyo kajimara so ati horo mu karyo ruta keri struggle kuri baharese kakaze kakagari kana kugaruka otumwe mukuza kagari ati kula bende bakushashura a week isire tkanshashura pound mushanga for transport kama kakeza kadi then ugitambara rombas so obwire kashi yahaza pound mushanju ike kutambaza student ubereka kadi uzeba kutambira mbakwereza weekend tukosa paso zo ungashobora mpano mushanju muzana nkora weekend ntingane kanzi wiki kanta ambere narakavuga kagari ko kato monchi tekatekamu ukose bakabatwara amurimo bakabija bakashira basmaria twatwara basmaria amerwa wiko ba pound 10 sasa twara pound 10 na mushanju bachure bashigitaho zira makumyane za rent bashigitaho na kamera merkorire atore bitadinga posha musigize mwene kachikumi nachikuma abiri chikumi na wiki so ndeba na chikumi za chende ashireba ndinokora mnogo ndazambura mu bayato nataga kubagira ko kashi timkano ro mu gukora sente nyinjo ngo mejwire muza passionate bakara basotinga passionate ati kuri omere ndijanta kana fuchira ro kushira nza kureba kusotinga passionate ndarakata sebo kanchapa dasado mukashisha bampumura naguguchapa bayongeraho bazo mu pound zinga nanjye za pound biraga berata manyato wachitera izuka niyo nzikorachi nzibika tibone gukwenda akaka kwenda urwe nka ati bakabene byasera ziriyo so kanyame bakaba dirinje mu close keze zwa bakabere packed so kanji opening ayona njiraga belt nkamaresha hemoneteka just mana trailer kana kuriya ya 42 jukura yona njimara kama ni speed kani na man of course kanu jira yakoro jira hamano hine kan adyo nona ben go ka train kandi muchako kani na man ni kama ko istirona na okobwe kwereza bizimbe stina ni ka training so kuna shara kakare kazana ego sento njirese ndizo mu weekend anti mungarzi chapa rumezamu so kama nyino turo seta za wari kuzibika hari nkani zibika kanga steka counteriyo wanyiraya nakana basto Rwina benizereza account yako ashikashikume kanti ni buri kugura account yacu akireba imyeze ena jika school fees nje shashora atinga je shashora kuri bachera kumbinga moja tekanye dan tize gihugu zindeze twari zazindeze ka Paulo ngara tanozera ka shashora so ngaza kwendre imyeze nakashana nimbaja pound 10 plus set a lot of money kuna mburuze akaja go center account ekubese akabarira mu byabijwara byakwira nje byaje abashana no muyayo no muyayi hano watchinga ndakano shanga begema so yakazine kuona kujarata nakusidamu sense so icha tunazo mbaje actually kafuna account yanje akano nango transferring stake account so na toba na umushija abaye pound igana abaye pound 5 abaye muri byantam zikampero mutima nari mukora kwa kurema ati nataguze mukuchakara mukachi so mun tinagaruka kugira formeri na bandi wagaruka kugira mani yakumaraho umurara konka nagumisiriza mukache nenje najihinda nazo mu ndijo mpango kache kwa byantamere nashobora ati nakumanisho maje na time bwe abakokwazi twaho tinazo mu bakabiri uryuke isi yatari watanje kujimanyira manyobo eshiko mwaka wa kabiri bakaba myaka eje oro kudinyuwinga pfunashi edisho neraho norutarura akabazi magaruza watemba
nibagaruza Uganda wabuza zirota utarunyu winjira kandi student yijukama ijyo gukora bote bakubimanya na mama yangu sete nzirgo mu kazi shashara kuri bamara kwata ngokutembeza so gakora nyishirika bacheleba so nchapa kukuna benimbasa so tam anakije umwava kabira anakana theology kugira bita guhwa hatukumara kwa na visa nene gereta nehoyo ati manyiro kiyagana amagezi kugira ngo ngoma yo kuri abo kuba nico cyabetse kukire main kugumaye so utaka no kuteka speed ukaplangirisha nene na university neno kashoma ngati qualifications kuna afanya university bagira bata branches uzakuna university mun pound umtwa pound 10 pound umtwa milioni zinkamekana nezinga yeah milioni nkasha tunamwana by then yeah kandi bakora deposit ko kabiri yankani ni ngiye no muri marumu nafunda mukufura cent actually kakore na kwezi ishato mu week ngikora cent ine ko na kurumwe urwa mukaga kakora pound bishaka bene one day ukora million plus ya icongezo buro atwiragira kuriya ntamire na yibiti uko mugezi na yiya so natandika koranzo so buri uko shangire pound bitatu ino neza so naza kimekinga mukacheka chera gore vanjo mucharo nakora chinagira munti bwari baba mbatanga kuja ngo pole mshaya yakaro ate bile nataka kuya uzalamu sasa uriya wamre kura ni kwa moto kandi kwa chini takana ntibiti kugira yinyi ndashi so mshana kumza mu dirata ni koranzo so na flak kalmo nakachapa kana ngo kambiso kumara myaka nkeje kesha kakatari riko kwa kakakari yakuyiya mwe kakaro kasene abantu bagira bazakora nyongo musana nyebya mirira nzayishomero so nyaplayinga university bampereza kamera kumpereza akasente kana akakinga kumije mukaje wakachiza mutwaro kisha tunabitanga bachimita deposit bapa admission nyaplayingira visa bamugondo mwaka kandi bano nagubona bakeza buri mwaka so kubikisha mu noshishura tataka kushoma washoma urijo bigureka yagiye akose kasha muri music technology and music business music tech and music business niyeje yo gukora by the way na today yes nagizamu nagikwata ingaribi tankari njikuta konga ngati na idea yona data kuma computers kuruji so invest bangariza shi enyimba ngese tenzi kumayo neno shome ECDL niko ya computer nini so nagizaho najibana nyezo mukaga ndaregana oyokora konka hararubaju bayakora ku muntu bwanje buriya kugatikaba mu izembwe na time yanje kuna uko muhango nini uri ko yariwe head ariwe buri kimwe ariwe mageze ariwe yakuriye ba Uganda waje tinyuna nabakusha basete nabakusha basete so nataka kuyiha so naza university nashoma umaka kubanza umaka wa kabiri na girlfriend tafuro buto womju kana maworje igana ashomeraho worje igana bari bakunda ningana nzije ko worje rantu no bakunda jinne no takunda ngwa yo ngwire ati actions and accents yana tako ko kwisha ngamuso bari buri yuno murabwa okato no ganka poka kairo gabishika baje gwa ngogu ya cyangwa kumutwara mbere ko gutakubasa yuke so azara barongo ni nani yenyine kankanye no girlfriend wanje naona masakaye no oyaza wakati na kandi yoniji yakuja ngo ubone kaje rukuna ukagira kuwaba ho kugira ngo nana koko waba utinde bazire kandi ni nkankamukambira unabenyina na mutiti nomanya kanze ko yiya kumisese kozi yakaza mubati bakakawasa nafuna barongo banje abo ko nafunire of course akwafuna abana kuriya tariyo kugira ngo ukamutware mama nana kamutware sister ebiti biriyo none kwemera ukenyine ko muzire nako mako wa kabiri abana tiya bazara tiya gumana baho takabarebera wenga kuriya bigumire kanye no dropping out ujerota visa ya waje korera shi yakuba visa ati kapla ingene je nebaje impereza awa kandi straight kandi mechi ndaringira so kanye kugiriza obwe na matin kakira
ningakano ka weeks ibiri zonka ngakayo cyabasi kino weeks so omyaka ejo kena ga Cameroon ebi na weeks ibiri nabwo yo rutar so ata baron ndarka kwari verran ndarka wastete so ata yichi zuchije omako kwa kasha tinajine kai university kante na TV7 ishikati ndana bana banje nanomukaze bona sente ninche nota sanche kandi ushoza nyinshi so tukatoro kwa senje yabishenje bishatu ibya ingano manya nesete nyinshi so bwana rafi yabakari so ate kirunje cyabireho naka kohereza visa ngo bampere visa nti ati ana married partners mbasa kwa plangira visa so nya plangira ana married partners kaza kona kuba married ako kan genuine to my woman in Uganda so ya ati na gite mukuru nja kujirata nja kujenga mukalonda yeso aba inkubasi so ana married partners to form zito aswarayo tugumire tibajanga form bazanga ta Senegalese sekta Senegalese bajira bata batukiza kujeta banya kompereza passport yanjye bakikwatara kasha karo domuro tubona kugenda Uganda ukagirota ukagaruka ukabona ndijo ningo kagira inyuma ukafura visa Uganda then ukagirota ukagaruka rateka bakampereza 90 days wachikozere umwazirota ishikabana n'abantu mwana urugendo kanirurinde ishikabana n'abato ati nabarikaho kagenda nyenka umukastara ababasi nabana babiri abaro nti namanya ndiberzo mushiki inyerege nawe naro nakase naiya nafuneza ratrete nairegashi nanakabibi nakatamugongo nakarete Mr. Pole B bakureta abasirukaro bashanga airport bine passport yanje aba immigration bantwara stambara okano mango oko ina masurubuga kayo kuwarebera wako masirukaro abo ninga kanje zina mara wanje bakabataza kutegana kamukwata nkachi nkechezirko twagenda wakane passport nera wabura bakane yakuriki ati yo kane yako batubajimpereza banshendekeza paka babiri umwaho ndija n'umwana wanje mutira mu kagari nisendeka n'umukuru yaje iroko mundu umunyonyi kurashira mu baza kushinga ngwiji bagendetera bagipera bati ngo twasi twarega Uganda twaka ina kasente kuna mbikiro wanka miliyoni 10 n'ibiro mbwiro kaziri nyinshi umuntu una benzi bikize uza kunama kaje sinza zina tugene mitwarasha ebitara ya Uganda atigira bitara 30 ijukanisha na mahara wanje takuri yamere ya Uganda tine chakuma ino bakugumwe miezi nkeji sinakati nyine motoka ina kaficha kuri Uganda kuri nagure muganda wanje kakuzira ko nakawireyo nuko rugirana nuko rero ekirunyi kasashire rent yenyeze mukaka mushaje naka ngo se register ngino nazi kurise tinzino ngara kuzipereza ache sete zo muntu already nanyika kwa ngombikire ati story chikanje ati nyine mtwaraga yakata account yanje akija yazukwa nkaburuga ko kandi ya mbere nyo kambanye no bwenge kare kandi investigate mu pour tempos no to sinya na baza wanje ndijo kazi no wanje ati pastor wa KPC akana nyamba tumuntu ka creating ibintu hamwe ya mpara tukati no bwa businesses bucebuce ko kahine so kwasa kufuna mu mitware ibiriyo zo kurisa family ame okamara hamezanga hi oyino muhara wawa akamara emyezi 5 rubena so ati nijaha kwa kanjire ibintu yaje kurwa kuri kanjire ibintu byinshi so kanjire nakasete kacharo baju kamiliyoni zikazi rikisha so ibintu yaje nabisiyaha kanjire kuza kubishashurira kai ayapata ko kankabireta kineki kankabireta bitashashwire kanjire nabyo kubishashurira nyine ayapo tiye
nazo nabishishuro tumine tunabenyine nabisyomo donc ikintu bikabye neki bikabye vari bikabye namani mara ati nawe bizu byabize byija kineki nijuka nisha zari nisha nje na baga zanje leta taho muyo asteka wa ati ko steka wa nje nza kuryama kumba mizo mu bashisha we ikintu cyacera konchi kubo budaki mbona ha ibizu byanje byo mu so barakata peyigwire amizi kagagenze ibintu byanje byera mbere leta gadgets zanje zo na steka kai on floor uraki ngo kasheshe kashaga bizigijire so gane serese mu kitano ndikubangu bakabantumira amasimu katano kandi ngatire message kandi gamani uraki ngo kasheshe kashanga zona ziri socket off laptop mwana buri kimwe cyo na gadget bagana mu gadgets yona ekeri zeta zona ziri off nasta manana zahiguru esende tiziro ihene banza kwiyo cyo kurya shiro atavuga ngaza kuzaga masumu inkorenda ato mtu kwatanuka kwa kesha achireba ira kasita kwa saving nyona noko kazi wanje akamushaka yakapeza natarikira natarika najene nachuza saving ya pool table abana batanaka kwa sinda kwa bakanu bapi batanaka kwa sente gati zina ndese nazo nazihayo emwe nabe gusa nafuna more sente kanye TV zibiri nuni hane za flat scans takijira uchi skazi njenanje naragana zo mtawuni nagame mu giga tugera kuza ki screen yanje keri ya 44 hane skastaro to be honest skastaro hoje bwiro 2009 now skazi rinche kane na bine keri unique yaga manotano we kuna chiro yaga mutano tumugamuro mu bizi zakwe no mu TV ndaka mbozo no kumbuzi remi chamo kuyatanga kalizira milioni 3 network akiro cosmetic tarara mwizi yazireta ubusete bwena bwiviri aza bakabura ko bwazinga ho nishika bakamugambire kanyine ba blockers abavire bamugambire mutarisha network kandi kamagambire milioni 3 network kandi kamagambire milioni 3 wate mahatano gawo kakiyo takagambira no gamba araga bayera nakakana bariza bizbakore so natati niki ndikabiri form service nazis azohera ashireba nyona asta baroma nare nyezike kisha tunare so nazoheza nyona janata dabirgo nasta mukana tarka kuya ko muntu wabo jato mu Uganda mwana mwine ndamara nawo amgongo akagari ebo akapichi mwiye barawaje tambura twachapa nyona mara wanje tuzapurute bo tuchapa stama bya muka gari sinika mugarzo muka temba taxi muntu yayende ashireba so tugaraka mbera tujuanga na gweno muteshera ebiyoni echi akana shinyoma te teshera mataga bujaga agagita anywa agomoka no gomoka abichwa musibisho cye miliyoni rakoma kuri ya mwana nyerera urugano rwega so atumanyira nyo nawe tubastede kwatendera ya kumenya ati mangu viza kunagitira mara weekend yishe nyende jize myeze tuwamanye tubaraterera su bagatora Addis Ababa ya mara weekend baje impere za stampingamo bapereze myaka 2 yagaruka tubanterera su so nyara zo munara jana okwezi kumwe myeze 2 wija wachimanya wija waza buza abwe cyabata kugaruka mama uteranye nawo mwana nyina wamara kante ka pressure tugende mwana kumare ndibatera ndeti kubatera yo ne waruhire kirota batera ya patesimu ya kiraka ya batera nguviza tukajimohereze neze bere huireho ukabura wategwa nkiku nazo bwire mbere ishisho bwacu ndemwe mo yaje mu mbere ishisho yacu so wazayo wajitunga wagaruka akasenda kakataroje nabatera banyereza tiketi nkajinda kandi ngoma ninjihindura bwene najihindura bampereza kasente nina kajyanyereza kasente tiketi twazinda nagaruka yo nagaruka visa Italia student wazayo ya stay so nimbasha kora kumujiranta ko kwenda nandikaje kwera ko munyabiga kanyanyira karro nakora kakora kiro naki no mushana kakora kiro ukora mushana kandi birabana banje akireba kangwa nabo burizo nyine no kanta mu kizo no kwata
kakora ikiro kikomuka barebera mpaka shanka mukaga ngakanza kora no kimini bingaruka barebera ngakangaruka gukora atari kwemera kandi ko byabo sete wazikora zija ziri zikija kwati zijaje hati kandi no mujuru hati cyane cyane kumva abajungu hati mwabona nabo berenka kurya kuko mushanyunyu no bwoko bwanje buno ndekateke narye kuri mu cyaro kandi stamano mujungu ni ngoma kashi tine ndako hati ndabati nimfuza nawe ndeba consistent nyiji nabandi umusharekekereza ku rugakare uri economist cyashinga pound kabitano ndigumo na shopping ngo izabana ntera ameza umutima ntera ameza bata nagira hati ndamareho sati kiparaninga kare hati nakora bana baje basi imyaka itaniza kugenda stamina keche kuyakire watem abana bamurekera kuko babona bije wanje mu weekend sitakorecho wisha watungoto butuze bwa UK hati storage rero ndimba nganesha kuba tujaguma atakula tujero butuze tutabazeje imyaka 2 na kuna bene mari imyaka 2 na finish bakweta nibageta chi indefinite stay in England no como English konka wota fune passport no bere mpaka ora eleti no kwata mkono no jene wandoka konka bagumano ja Uganda wakuza no shabashi visa wakuza mu Europe hinje no shabashi visa na ibyo byo kunteganisa so at company indefinite ne maroma no bwire bwera ngo maroma ko mojini no sakwa applying for transition then of the passport so mwaka kakutaka wiro kana apply banjira hizinga kuba mbere transition naza kusaini ingeri izoba muna British citizen kapla ndiro passport that day however okay you know I for interview na for passport yanje na settle last time kuna for passport ati ya wakati ati taka tufunire izuka ngani nkosa address yachi yo mukazori address yes akakule na address zo kwa nokoza ngata kosa kujinda abo kubana bano benda kumangora nawo wachire wajinda bakashanga bitakumachinga no wakarugama so na make sure ngizibita beraho so nona bena bitano umuntu wabana kumaniza mu weekend ke abana ari shinkara bena mu wakaza tubiye taranze kubona we abakari yana ngo passport kweli jeje rata ajikwati ogumaho agumaho so ate cyabireho tukari nkadapla injira bajohereza bamushangaho banga kujuma ngo nyine byo kugesa injira hati yaza kuri ndaho hagachi nkora zabi kimwe cyashima kimuru ngiro ha kandi jika no sha akataroho bajireta twashaje tenaro bajigarza kandi kuzagaruka kugiyayo ariwe imanye no kuzo kwenyine kandi no kutwara yechi identity card yacu so tuchanya ade achireba so nazana jiranta najyo passport yanjye nakiteka ile natambara hatira wachi umutuzi no kubachi tini jota kibakukora so aho naho yikikana mukace nabazana rukwamo ayataka kanta kokora watandika wakora je ati na tanko kwa Planjira University ati kabiri ya free dino kushashona hatu wawe koko uje mutuze no more free no free so na kana applyinga kwa kati na baramu na applyinga ati niza kora emyaka 2 next umwaka umwe next uza kufuna degree kajimaliza so nashamuna kora hichweka then na from yaze ahingo ndabona ngaka njirata nyimaririza so hati massive yo kija wachitana kajari kama za kumarira yekire n'ishobora bya massive so ate echabireho wano muza passport echabireho so ubutuze mwene kandi no kusobonje ngiki buno achireba so kuna maze kufuna bibyona na stama na planning life ya chati achireba ine muzee ati nabo yubona benye nabana ukanyire massive wachireba eriyo mpora niza kugeza kajero mbishanoshe so kanyire massive nini ikora nayo akora ico cyabikiri cyo cyo kurga kare cha music so najitana cyo movie yanje najita massive achireba na rondo burmo na becoming a manager of a business ni najitandikire iyo muntu ndijo najibuminga yakakuro 5 restaurants
kandi ne bakery yaje so na running avyona hati na ka boss man akora kasete akafara kasete kashi hati nkaho kwezi uko shango balance kazinga company service takwirire ka dollars ka pounds kazinga ka okay wirogwe 2010 jawe kandi mwani balance ya compound yako 215 mkao which is not bad kanga ni kora mnongo kanga day and night kana weekends as well so kandi bani kora paka nado stop kanga ni kora kushamune yaje uko tukachitana kajemo ndinge the first person to work with them the plan not cut to stay around nagaba kandi saving to be ya business so na kana karka na kora course ndijo outside the university yachi ya production nayo najimara na shume ibindi bitu bya business today na researchinga massive na kana ku gyms pora aho wisha warugaho gyara murimo wo managing ati kijana sogwe na naba stagnant na shani funeze sente kano bonko bwemerire washanga mwenu waba wakumaho bashira ahubwo business kitari yanje ati kanyi no kumaho hati nakibaramu nayo guzachikora iki dream ya massive kandi kaza kufa naza unateka ntapana kazo mu transport na moving naza kahi nazo mu shifting nazo mu transport hati so nataka kuvuka kuna taje kuvuka to nazo mu delivery company bakota Yodel nakora kanyine boss wanje ati ne company mpango then sub companies then sub companies nazo zire mu actually nimwe mukora ni turukora to self employed to get employed by another person then another person is employed by the big company yes so na korana gayi kumara myaka 2 kuna mazana myaka 2 nawe ati yo byantama sente nakorize kumara twera teta ati menye na hotel na jombeka menye na businesses nazikora menye na motoka njije najikora menye n'enje nazigura hati kindi nyenda ki kanje nesta mumuka ati konkana akoresha business okay kanje abasigazi babiri niwe n'umusiga kumeta Ian awe n'umukoraje ati ni wangu business ni mwa taking care na kujeneveraje kaza basijire muziba gansaga ngi matari taza kuro wa boss group kwa applyinga ya turabera mogu yatike ko wakaye baterze muro so baja independent companies big company hatta bari abahansi baba bagatatu hadi mwazaga mediators twasaka proingashi nabandi natachira twachapa since manzija o checking aho bakani bakoreza buri week wakora izo wakora buri zano no baskwere mwatanga gukora buri zo takora buri zo nyonga nkora na sande sete zukurebeka every day bakwereza wakora so kuna ndebeze nakora izo nchekanya ngo njero uribano nazikanye hati na expert bayati myaka 2 kandi mu expert wanataka mu expert kuruji hati nagura ne motoke mpawo na chashuru musete zo ezanje kanyishi nataka kumoka ati wataka kumu so kuna baza kujigura ati na free na friend jaroni ne bajimpereza na friend ndije nano ndije kayo ati wakaenda ba drivers bandi yanguza na weye kuvaje muzakabika so nasema tukanyiji nari abantu bataruka gukora akire nahina gwenjerata no jeza so atakora na yuze okache so nagwa ni marebera mnonga kuhande kwa social sentence okache ngande kufuna nyinji kusizina bifuna buriya abanga bacagingeze motoka bacagingeze amajuta kandi nga claiming kuri yana kai ataxi akire so na funa sentence so na funa busente bwirireyo nabika akwinjinija nakora ne barakunu yana mwe nasasanya kasende na kongera mu massive na funa time ya massive record za waje Kampala bayizane keri camp wisha waje Kampala kanchine kuri kijino mu UK kuna barache bara abeshongozo ko bakorera ningo ko ikorera igihe kamba korera ko kaba tari barya sati na chibara mwana nyante chinakore rekeje mu record digital Uganda ko kujireta Uganda kanye nango ya be charity renka charity kuyamba abantu najipachire biye nagura gadgets zira kwa kanye de sentes kuma nagura gadgets nyingi na leta ka half kora kivire massive ekere massive nakareta nakasyaha nafuna myezi 3 off kuko kusema tukaziganze kora kasente kakana katanga so naji setting Kampala nateka mabasigazi ataruka gukora najirata kora setting yana igarukira
so nagereke linka charity erikora akora ibi yakorayo natekamo abafamily bafuna mu school fees bafuna mu ki so nkebyo mbwera atuna manaji na kitwara handi tibajireberaje no maybe aiga so kwa kujirebera je bona nababika naje anti dream ya kujireta yakufa kandi kakiteka mu na rushafuringa managers na n'ibindi budget amza bagire bagisi kuko nabona yebuza ato mu Western Kampala Kariyo Studios nyingi ati kore kandi tubane mbarra ebatine studios nyingi naje gusa nagereka kai nagereka mbarra kuko nagiteka mesente nyingi ibindi bintu nabisiga kai Kampala adbika natuchiriyo ibindi tokabire baga kwankabireta nyine studios ikisha tunari ezinyi umbite bitakashobire ati noje katuyone ndijo nayo nkagiye mu gihe nakitwara kuri hati miliyoni zini kibi so nizina zo nize kwanyere kazi zikushana zone so ibintu bimarabika ibintu nabireta twakora baza chikumira mu Western kuzafutana kakora ya chigumira very hard so twazahara tatipe babisetingaho twagera mu tutafuna n'abashuma bagira ama TV abakana bajya kutugwa ninjira kuko foko sikanye radio coin na backup kanye backup so bakantera kizo mu machines baziba nchekana kwa TVs abashuma bakakwatwa ninga abashuma tibarakwasa tibaramanywe no kumanya kuko tuje kubomanya kandi so ate china akozere nakwata bakiba TVs ibiri na t-shirt bashireba bakazibanka tonight bantera n'ikiro shanka muri kaga mushanja mu bibaki za TV mukasheshe nakwata imotoka yanje napakira muki TVs ishatu nazireta studio washanguti ati no kuyaba mwene eretengise yagomeza muri barabare vitu kumana mutureba kandi cyonto zimiza mutu kwendera Mbozi kandi ogunwe boss wa Massive Records ejeyo tuno huru muri Mbarara video yamana munonge ikorera video ikakora uburango ikakora music ikakora n'ibindi akwana events nekirota kine nguko aratugambira urotoje kandi okwakurira company omisho na company za transport yaine muri England ningashiyuke muzayi tukwendera program abakwantu tuje kushata kuronde Mbozi tekaba kwa yo bintu nibinji hati England strategy hatudyota muri UK hata muri UK nabo tiyine shonga nyinyi na nabana naciyo kongeraho na girlfriend wawe yaninga tukapoma hamya keta bisha wabona ndijo ninga kare ndabwire ndijo najya taba okay muzayi bakibe joma warete bindo bado ko inesete raifu nani kubuza UK kama chara ba UK raifu nereje tawo mwini niba basika ubani niba tuzarawa nichirjira na uko za kutukabira mukoka kakabara bo kongato na mission zigwa wene zitapfa uri anakuye kuri ariko bikimu cyera kushikura karabana mpira za Manchester batara mu hore do Spain iyo life bote bakufayo tibine mbera mbeje ya mbera no yarwara mu mutabu rwara for free waje umushawe no mukikuro ko mu cyaro yarwara na bwo ko mu rwaro akibwana ko England wasta mazo mu gihe akira mbere tukakusigara so ati nyowe mission ya jinyo kandi nakuza Massive kakahari no njano tule progressive massive iri harakuba iri hari today company negenete ya transportation ati eti ngakana inakora na kakura ati kuna ruhiri na shamuna na individual hata abantu bakategereza muno hapo baba kusaba abantu they are not reliable tibari okay tubakakora kuko na mukona kandi ba drivers of course hapo ba drivers hizo barimo nuno kubekora jona ako company ya hiki nini kustepika kora muri ko yakomora so kasharamuna na njando samukache waru mama kandi jika nini nakwisha kunu so na sharamuna kumana motoka nganyezo abonye kwandisa na boss na ina kabari yabona ninjira nikolesa ukati ninjenze zanje azia kusanta ashashura wakumanage injira mbwene atubona ashashura motoka zina amuhereza mu dena panomu mbona nyikongo anyashura mu rumo gwaje kunako kuna mishora bariya acha konkai wa okay wizi singa hari ya kubati noboti ne horodi ya company ya munonga nani nakuja kunyuga no njamba nemeze nemwe mperante za tindako konka buri ko takwemera
ukokora Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, every single time. So UK you are okay and hata jo mutuze you are a citizen. Ujamata. So hati katugaruka company ya Massive nujireba humu. Akwa nturebe rijo mu Western kandi niyo CDF kuzakuyamba. Umyaka nkebi nujireba. Company je ukore. Need dreams impact mnonga. So internal change giving to any Western Korea. Everything in actual sense, everything set up zona is our artists. It's a record label. Think on the Massive you know record label, then to know video section, then to know construction company. You then talk about what you go, then to know property. Already property master. Yeah, we are property country. One of them think of fully the wheel. How can we reach to Kachkora? But it's in Hong Kong, they have to money. So we think to talk on a Massive because of production. Production is music in Canada. Watch it. So you know about this. Yes, Massive the company ya man kokuwa tunaambia kanda ile dreams mpanga. Yes. So far no jireba nkaho munyaka ibiri. Hata munyaka ibiri. Mwenye nangu bea vile the best record label in Uganda if you not in East Africa. Yeah, so no nangu ebenkeje ya Wasafi kwa kuchitea Wasafi Cook Studios. So those things is really actually. So the section is new. You can't belong to status with them no. Wakati relative charity skills chat body. Sha omuntu wamteka section yetu na controlling it. Hata tuchate. So ni mali no kwa training abana mpaka bachira level ni no kitwa. Mwina bashongozi banga iso pharmacy. Tunabashongozi bashaka at the moment. About to sign in today. International official. Then to know Nikili Tembo. Then to know famous K mama. So far bashongozi bija nko mu studio. Ndimo bayambaho. Ati kabiko dilebo. International kubija. Ati na price hit discoveries kemtoro ka. Our production hata tunayotoka at the moment. Wakati kitira sana tora shatua meta no makumya because into nango abana ufune quality and yebesha ngo kujango yambe kuko wachire sire charity kujango bariko mugwa kuza Kampala bakaza ko yebesha ngo ntaro chinara kandi kushaka bitwa because quality itu ina Massive at the moment Lengansa even is better than those of Kampala. Mugaro jango advertisement kwa experience no maraba no experience. So Kampala is in projects. So you are happy man now. Yeah, munyaka 10. Na munyaka 10. Imechoko zero chamani. Yes. Kana munyaka 10 kuisha ni masomo ku retire. No zako watch TV. No kubanka boss wa England. So tujya mu program kandi tugendera na banyine wire tike na tambura ho nabantu binji hariho Ivan hariho Off Savage kandi twatwine mzee papa wa Massive Records kandi na businesses z'inyinyonga mzee oyineka. Yes, twatwine boss wa Massive Records kandi studio kushangwa umumba y'amani kuya kugambira ibyo kudiringa muri binji kandi nabera UK kandi ayino butuze. So eshaji twatwine English bitu karake toka bire kama Michael Jackson. Okay, nango kumoro original. Kangongera ngo mu original da. Sa abakwana wena ku recordinga music mwije High Street ya opposite Ankoreshe na videos echo tuchigwire wire tike no yajya kamera kandi echo natsikora munonga twatwineho omwojo witu Off Savage kandi twatwineho no mwandu wa boss wakweta Ivo kandi ubwo nakora mu ya passport wano ndakushobora nakuyamba zayi nacho waruka echo anga kore mbaga zocho nani echo nakaza kore mbaga then tukora movies nasema kwa films mtu ajisema kwa za production na videography. So we again you can give you an offer 1 year ukakora kurungi and come wachenga chintecho so na chinzi chamano wale blues no wale kumpa chance yo kugamba